Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baru kini hilonggi khubor bamta kasngi. Ka Meghalaya Pineapple Fest kabala pelong da katnat horticulture had Delhi had New Delhi ya kabala zang nadu ka khatway bar khat artode unaitung ha kabaka kong amprin dingdo menteri ki kamrep ha ka jilla menta kasngi kalalit banjngo ya ki briu na Meghalaya. Kiblalet ban shimbenta ha kata masa kabalong kum ka kenjayo pin inam kalong ban kentiu shu ya ka kamrep Sohtrun ha ka jilla ban nalor u Sohtrun sakiwi pat ki marrep ba ka sarkar ka kwa e ban kentiu ban shalan ya ki shabar jilla bat shabar riru kumjo ka sarkar kan pen klanru ya ka marketing board ha manla ki district ha ka jilla ban nalor kata ka sarkar ka dan hapeng ki jingpen kre ban yaram ha ka ban kentiu ya ka kamrep hapo ka jilla lingba ka community public private partnership ong ka kong amperin dingdo ka kong amperin kalaya thuru ba menta ka sarkar kala don ye ka jingtmu ban ya trailang bat ka wi ka company bahe na Karnataka na ka benta ban penyat ye ki marrem na ka jilla Meghalaya bat ikata ka sarkar shen kan sasoy Memorandum of Understanding MOU bat kate ka company na markata na kalyang ka sarkar ni kwa ban penmi shibun u Sohtrun na ka jilla bat ka sarkar ka kwa ban shalan shabar ya u Sohtrun la kumno 6,000 ton ha ka shisnem bar halor kata ka sarkar kan penklanya ka kamrep Sohtrun na marhabala klan ka jing penmi Sohtrun ka jing mentoy kan dei ki nongrem bat ya ka jilla hi baro kawai Di ngatarai pi layu iba mencem snem ngila persyang ya kanika ka jing persyang na kalian jong ka sarkar banyarap ya ki nongrep ki barep kamtam lile ya Sohtrun ki kani kade sashi sin ni wana ka ba paunam ha ka perthai berkoi ka safal ki hang ne rupi yu iba ka safal kala shim ya Sohtrun jongi ban de haki outlets ki jongki kita ki dukan ki jongki ki badon satlak keri India bat pun ki caka ki badon syari parengku de kani kajing ya ka problem transport kani katai kala yes nomor ba kabanding kong Aikin one ngin sa breakdown ya kata module macam ni kai ke baka shuffle ka kwa mulai ngin saya breakdown ngin saya kana arpo arta de kinwan biar ka bigger group 20 seconds
small group will come on the 15th. But nginle padon kampane, minsan nang ya kren, minsan nang ya details of how many NPOs came and how many entrepreneurs came. I will give you all the details. Please prepare and give them. Tangba, more or less, things are looking good. Meghalaya kung i jaga yu pan hawa kung turun. We don't lalaki jong ki markets, we don't ka market hapo ka Rivoy belt. We don't ka market chate shapo ka Garu Hills belt. We don't ka market ka Badon Ru Shakiriwa. Kini kide ki tan ki bakham klan yo Sohtrun. Bakham klan bandi. Highest producer kande ka Rivoy more or less. Rivoy more or less will be the of course the Garu Hills has a huge production. Huge production. Ki Garuli ki Donbok nomor kadon ke railway ke bara iki Sohtrun joki but the cost of transport automatically kahya. So saya kendo iki farmers na Garu Hills pindalek hai kata kajing pinsasngap taki the cost kajing step you know the ploy ba banwan ra itu produce shampoo because na po Nandi kawan baik siya Guwahati kawan kali yang siya station railway lani air lani ka airport. So you will see that kali naki namakin tipamaki. Sa kaway ka door mar macam sinam kilawan di hangnya. Kalau kuno ka door kinong rep kalau kiu at syak ni ka door bapitit ni kinong rep. Diknahikan ya kata. Pinpet ya kajing long kopuna jong kinong di Sohtrun halenti nado ke GS Road ter Shadu Shajante Hills Road. In fact, ki produce ki one of Garu Hills all along very popular. Ki produce too. India ai gibadon Sohtrun India. Those are all very technical questions dengan hampalle workshop. Number definitely Kerala will be there. I think Kerala, Andhra. These will be the predominant geography. I'll have to study some more, but it's slipping my mind.